ambaye amekuwa na wao wakati alikuwa kwa koma. Mungu akamfufua. Yeye anashukuru Reverend. Alikuwa anarudisha ufahamu, alikuwa anapata ako kando yake. Ingawa hata hakuwa anaweza kuzungumza, lakini alimuona. Pastor Aimable ndavugira ngo pastor ihangane bagende bakukure mu ko ndabona ko ndabona uzibushe wonye ihanganira ayo maraso. Arambwira ngo pastor uko urabona litiro zibiri no zivanamo, ndamugira ngo nyihanganira unyubahe azigukuremo. Byari bikomeye, bwari uburyo bwo kurambira mwene data. Ndamugira ngo nibayabura basi aho kugira ngo ubuzima bwiwe bugire naje nditeguye, nibari insangamo nibansangamo muri tirimo naje turagabana. Niba uri pastor witegure no kuzotanga amaraso. Tubabagwanira kuba ba pastor witegure no gutanga amaraso. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumsomea kitabu cha Zaburi 46 umurongo wa 2 haya yake ya pili. Asimba subira some ku 8. Zaburi 46 umurongo wa 2. Zaburi 46 haya yake ya pili. Zaburi 46 umurongo wa 2 Bibiliya avuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago na mu makuba. Some ku 8. Tusimbuke tuje ku 8. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbele zote turashima Imana yatudukije twebwe twese turi bazima. Mbele yote tunamshukuru Mungu ambaye ametuambusha sote salama. Turashima Imana. Tunamshukuru Mungu ko yabanye natwe, kwa sababu amekuwa na sisi. Bari tugize iminsi twarapanze urugendo rwo gushima. Alikuwa amepanga siku mrefu tutakuja kushukuru Mungu. Komeza gutegereza wacu kubera ubuzima bwa hano. Akaendelea kungojea mwenzake, ariko nyine ntiyabonetse, lakini hakupatikana. Ndashima Imana. Anamshukuru Mungu yagendanye natwe mu rugendo ambaye ametembea na wao mu rugendo rw'amezi 9. Safari ya miezi 9 rwari rugoye, ilikuwa ni ngumu. Bahuye n'imisozi nyinshi, wamepatana na mabonde mengi, ariko Imana yabanye natwe, lakini Mungu amekuwa na wao. Ndashima Imana yampaye gukikira. Anamshukuru Mungu ambaye amempea mtoto. Muzukuri byari bigoye, kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana, ariko Imana yabanye natwe, lakini Mungu amekuwa na wao. Ndashima Imana yankijije. Anashukuru Mungu ambaye amemponya. Naravyaye, alijifungua, neza, akajifungua vizuri, ariko Satani acica nk'igikuba, lakini shetani akataka kumnyang'anya. Ndashima Imana. Anamshukuru Mungu yabanye natwe ambaye amekuwa na wao. Narindi muri koma, wakati alikuwa kwa koma, Imana iranzura, Mungu akamfufua. Nupura kanwa kanje tikobasha kubivuga. Yeye namna anaweza zungumza, byari bikomeye cyane, ilikuwa ni ngumu sana, ariko Imana yarahabaye. Mungu amekuwa. Ndashima Imana. Anamshukuru Mungu ikomeje kubana natwe, anaendelea kuwalinda. Reka ndekeruko. Ndashimira Revera. Anashukuru Reverend. Igihe nari kungarura ubwenge nariko nsanga mpagaze iruhande, alikuwa anarudisha ufahamu, alikuwa anapata ako kando yake. Ntariko mbasha kuvuga, ingawa hata hakuwa anaweza kuzungumza, lakini alimuona. Ndashimira Papa Gideon nubwo adahari. Anashukuru Baba Gideon ingawa hayuko, nawe naramubonye, pia yeye alimuona. Imana yamwijuru baheze umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira mzee. Anashukuru kwa mzee. Ni umubyeyi mwiza, ni mzazi mzuri.
anakuwa karibu nasi na tena tuombea. Mungu amubariki. Ndashimira abanyamasengesho. Anashukuru waombaji. Umuntu wese wadusengeye yamenye ko twagwaye. Yule yote ambaye waombea mlipojua kwamba wamegonjeka anashukuru. Mungu awabariki. Ndashimira itsinda ry'abamama. Anashukuru kundi la wamama. Narababonye mwese. Aliwaona nyinyi nyote. Imana mu ijuru bampere imigisha. Mungu awabariki. Kuri ubwo kwa hayo ndashimira n'umutware wanje nanibagiwe. Anashukuru bwana yake alikuwa amesahau. Yagenza amajoro. Alitembea usiku. Agenda manywa. Katembea mchana. Imana mu ijuru bampere imigisha. Mungu ambariki mali yako. Ndashimira abavandimwe banje. Anashukuru mandugu zake batubaye hafi ambaye mekuwa karibu na yeye. Hari abakoze imirimo yo mu rugo. Kuna wale wamefanya kazi za nyumbani ambaye mnafahamu. Imana yo mu ijuru bampere umugisha. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Hari umuntu naringiye kwibagirwa kandi yakoze ibikomeye. Kuna mtu alikuwa asahau na amefanya mambo makubwa. Ndashimira mkewe wanje. Anashukuru kwa sister in law wake. Imana imuhe umugisha. Mungu ambariki. Amekuwa karibu naye tangu agonjeke, alikuwa analala na mtoto na anashinda na mtoto. Imana mu ijuru imumpere imigisha myinshi. Mungu ambariki sana. Ndashimira baramubanje wenda baraza kubikurikirana nubwo batari hano. Anashukuru pia ma sister brother in law ngawa yuko hapa. Mungu awabariki. Amefanya kazi kubwa. Imiye mama Soleye kw'Imana yamutabaye. Noneho umunsi umwe arabivuze ndavyibuka kugira ngo dusoze. None twagiye ku bitaro. Twana abantu b'imibiri mitoya nabo bafite ikibazo. Dushike turi kumwe na Pastor Aimable. Amatugira ngo badukeneyemo litre 2 z'amaraso. No. Naza sengesho bene ryari ndiribwire Imana ngo Mana we mfasha. Kandi ico gihe nari mu mafungo usivye nani naza ngenda fanitega none bamatugira ngo amaritira 2 ngo niyakenewe kandi kira Pastor Jonas Pastor Aimable ndavugira ngo Pastor ihangane bagenda bakukuremo ko ndabona ko ndabona uzibushe wonyihanganira ayo maraso. Arambwira ngo Pastor uko urabona litre 2 no zivanamo. Ndamubwira ngo nyihanganira unyubahe azigukuremo. Tubwira ibahati hari undi muvandimwe umwe nabo babaye babiri ariko Imana ishimwe tukaba tubabwira ese hari amaraso basi yo kugura tuyagure kubera iki uwo mwanya naza numva mpange ndangira gutempaniteka none mbone nkaza mbona ni litre nimwe basi naje yoba nari mbonye uyinyonge none ariko icanejeje uwo munsi basanga bafuze barambwira ngo Pastor turokose dusanze bafuze. Imana izisubiza mu buryo bukomeye ariko rwari uburyo byari bikomeye bwari uburyo bwo kurambira mwene data. Ndamubwira ngo nibayabura basi aho kugira ngo ubuzima bwiwe bugire naje nditeguye nibari nsangamo muri tirimo naje turagabana sigarana ibice 5 nawe muheze ibindi bice 5 ariko Imana ishimwe ko yabikoze uyu munsi wa none akaba ari muzima. Nimba uri Pastor witegure no kuzotanga amaraso. Tubabagwanira kuba ba Pastor witegure no gutanga amaraso. Ariko Imana ishimwe uyu munsi wa none dufite ubuhamya bwuzuye. Haleluya. Ni kwa kundi dusaba kugira ngo dufashe n'abandi. Tugeze ku musozo abantu bagende baruhuke iminota mikeya. Abaririmbyi turacari mu masengesho, abaririmbyi nibanza bodufasha bakaba ubusa 8 ntaco bitwaye kubera ko ari umunsi naje
yoba nari mbonye uyinyonge noneho ariko icyanejeje uwo munsi basanga bafuze barambwira ngo pasiteri turokose dusanze bafuze Imana izisubiza mu buryo bukomeye ariko rwari uburyo byari bikomeye bwari uburyo bwo kurambira mwene data ndamubwira ngo nibayabura basi aho kugira ngo ubuzima bwiwe bugire naje nditeguye nibansangamo muri tirimo naje turagabana sigarana ibice 5 nawe muheze ibindi bice 5 ariko Imana ishimwe ko yabikoze uyu munsi wa none akaba ari muzima nimba uri pasiteri witegure no kuzotanga amaraso tubabagwanira kuba abapasiteri witegure no gutanga amaraso usigaranye litiro imwe ukayigabana ugasigarana igice 5 n'undi nawe kugira ngo abeho mureke tuve hasi uwo munsi niyo nabonye ko kuba pasiteri bigoye nazambwira ngo pasiteri ko ndabona uzibushe basi ihangane ariko Imana ishimwe uyu munsi wa none dufite ubuhamya bwuzuye haleluya ni kwa kundi dusaba kugira ngo dufashe n'abandi Amen.
hasi.